بینەر شۆپینەرن نەگە ئەمریکا جارێک دن ji herêma Cezîrê ya Bakurê Sûriyê ji herêmên rêveberiya Xweser dem baş. Dê carê heypevîneke taybet de li gel endamê desteya hevserokatiya Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD Birêz Aldar Xelîl. Birêz Aldar spas bû got ev demiş bû me veqitand. Ez spas dikim. Ji xwe rojeva herî germ ya gefên Tirkiyeyê careke din bi destpêkirina operasyoneke nû li ser herêmên Kurdên Sûriyê herêmên rêveberiya Xweser حتى نها هون هالوستا هفالبندي خوي امريكا شري ديجي داعشي درباري واقفان ده هون شاود نرخينا انا افتي زاني جو دولتا ترك دولتكي براستي چافكاني همه پرزگري قايد و هرمه ده يك دولتين جو بو سبب جو پرزگري کو قيرانا سوري و قيس دريج بكي و گلين سوري و قيس کوشبر به گروپين چکدار پیشکون و تایبت داعش درکورتي دولتا ترك و دولتا ترك بويه ايگو خودي لوان گروپان درت كه ونش دولتا ترک و داعشی در نکرد و همان دمید دولتا ترک اندام ناتویی جی و خودی سیاست که وسایی گو خودی لخوان مسلمی جی در کرد خودی داعشی جی در کرد و آنا جی عرض سوری داگرد که خود دیرو کاوی تیزانین هین دسپیک آدم مزراندنا کمارا سوری اسکندرون و حتی او منطقه تف دولتا ترک داگر کرد و د پیواژویا قریزا سوریه ده و تایبەت پشتی شۆڕەشە گەلانیا سووری دەست پێ کرد جارابلس عزاز باب عفرین گرێسپی سەرێکانیە و حتا ئیدلب و دەردۆری وێ ئەفتەف دەولەتا ترک داگر کردیە و دەولەتا ترک ناسەکنە گاو بگاو ئیدی سووریە پەرچە دەکە یعنی عەردێن سووری قوت دەکە و داگرکەرییا خۆ پێکتینە دەولەتا یانجی هێزên koalisyonê bi tevahî û bin serkêşiya Amerîka de piştî derketina Daeş هاتن هرمي و ام وك قلن في هرمي مديد جو داعش خطريه كسر مروفاهي تواهي وك اركك خوي مروفاهي جي وهم جي بو باراستن واشتيه ما اركا خوي باراستن هرمي خوكر و اف بيتر دركت بيش برخدانيه كوباني دو بو وك نشانه جبو تواي جهاني وام وك قال سريد قال كرد و تواي قال هرمي ما برخدانيه ديروكي دانشاندان لسر في امريكا جهاد في هرمي امریکا جی وسا گود گو از هاتم دجی داعش شر بکم دفر د پرسک تی والا مروف هگر امریکا هاتیج بو شر داعش بکه قالو دخد نا فکر ما داعش هات نکرن و دوسای چی به معنی دوسای دویر و بریکی برواجی داعش چی به داعش هو داعش دجم رواهیه داعش هزار نوالیت کن و چاغه هزک دموکراتیک آشتی خواز به عدالت وکهوی هفگرتنا ناوا گلاند به پاریز گرک او لورته ور خورد کرن پشتگیریای ور کرن و جملک دنده امریکا جی و هز ناونتوی توا پشتی سال 2011 هر کسی دگوت بشار اسد رواتیا خون دا کریه و حتی بریار درکتن بریارا 2254 و بریارندن نو نره نتوی نگوی هات سوریج بو چبو وان دگوت اف رژیم به ویرنگی نابه ای باشه تدبیجه اف رژیم به ویرنگی نابه و تدبیجه داعش نابه و اف هزین تندرا و گروپین چکدار نابن تفچتنه اوی چاقی و مینا کریوبریک خسر الورا بویه گلین هرمی آنی نگل هف کرد عرب سوریان آسور کلدان ارمن herkes به هر جیان دکن و پرگالک دموکراتیک چی بویه آزادیا جنیت ده سرکیه اراده جوانان ده دیاره جواک تv راحت برنگی کی آرام به هر جیان دکن حتی به هرم ما بو جیه گو گلین گوج سوری گل سوریه گوج هرم دن هندری سوری کتن خطریه ده دراویان هاتن هرم ما و انا 100,000 انسان ولو الهرم ما جیان دکن لی امریکا خودی لپیوان خوی دموکراتیک در ناکه یعنی امریکا تنش خوره درشمه گرتی هماد وزدیجی داعش می باشه تدیجی داعش وایل دیجی داعش تنکر تپشگیری آویجی ناکت خودیج لیدر ناکه تو ساوید میدان دهلت بین ایریشانده ترک جالی کی دیریج دکن zaten rejim ne çare seriye و سوریه تناوا آلوزیه دیه و گروپین چکدار داعش و دنیادن ایریشی ویره و بریت کن پکی اف چاوا اف چه هفکاریه و چاوا تدبیجم هفکاری هفن لیت دالی کی دن دیجی تگاوه کش بو پیشخستنا و هفکاریه یعنی پیشخستنا و پروژه گاوک نای آویتن و اف مجاره کی رخنی یعنی تمام ام فهم دکن دولت ترکن دام ناتویه امریکا دبگو ام ویجت زانن یعنی شرک الدیجی ترکا نادبر چاوی خواه لی پیوستیای بشرجی تنیه امریکا هگر براست لکیلکا
تکوشینا آزادی و دموکراسی یان جی لکیلکا گلان یان جی امناوک دن لی بکن لکیلکا ایگو داعش نکرن هگر براس وک او دویجت سکنه و چاقه الکیلکا هم بسکنه گو ترکی نهل ترکیه به طولا داعش اجماراکه انا ترکیه اجماع پر عاجز بوی دویجو و داعش هم تنکر دویجو و نهشت پروژه داعش بسرکه و طولج مراد که ما هرکس و امریکا جی باش دزانه گسروک اخوان مسلمین و اسلام تندره و سیاسی جهان اردوغانه یعنی هرکس وید زانه و چی باندوره که لسر شری ول دیجی داعشی بک اویریش و روشه کی بچاوا درخینه ولی شخو افروش نگو و به سبب گو امبریار نابدن یعنی اما تکوشینا ما لدیجی داعش تشتکی جبو ما تشتکی مبدئیه ام جبو مروواهی جوی خطری خلاص به ام خودیوی هلوستینه لی دماغ دولت ترکیه ریش بکه و اف هزانا کس هم کس وسا وکانا به هلوستو به نریم بن اوچه برنگه کی خوزایی امینه کاربن و شر الدجی داعش وک بره بردام بکن و اف بخار ویتینه داعش اره باغوز جهات سندن هری جی داوی لی داعش هینا خود ناف پر بشین جواکه ده خوریخسین کریه پر هرمین گو دروی ده سلطداری آمده داعش لور خبریخسین دکو هیه شانین رازایی داعش الحمه هرمان هنه خباته کی دائمی یعنی تکوشینا الدجی داعش نه تکوشینا روژه که دو روژه و چند روژه ایریش از سرس گرتیگاه سینا عجید بگو نشانه کی دب او میناکه که وکی دنجی بدها هولدان گوچیه بونه گهزن اولهی هندرین و ای پاراستنه گزوپی آگادار بونه ریل پیشیه گرتنه لی هگر سبه اف پیکاتین ورو هیزه ور تیکه و ناف شرکی ده بگمان و ایدی او تدبیر و او اپراسیون و او خباتین لدجی داعش و او خباتین استخباراتی و لشگری و جواکی وکیدن و تبان دور ببین ایدی دگرتیگاه دجی و داعش بخواز فرصتش بو خب کار بینه و وکیدن شانه و رازایی لحمه هرمان و بخوازن سود ور بگرنج و فرصت و افتشتکی ایگو قانون شرط زانن و مجاری باش زانن یعنی اساسا یک سببین گو ترک ولو عجلت خوازم بین ایریشی وی هرمی بکن یک فاکتور این سره که گو خود سپیری اوه دخوازه دیسا داعش زندی بکه جبر جواندی اردوغانه که دیسا داعش زندی ببه جبو دریا داعش وی هرمی تبله بکه اف لکیلکا هدف این دولت ترکیه گو جدیرو جروجا گو کمارا ترکیه هاتی آوا کرن وقتی 100 سال در باس به روجا هاتی آوا کرن لدیجی گلی کرده لدیجی گلی ارمنه لدیجی گلی آسور و سریانه یعنی او لدیجی حمد شيء نه ترکه لدیجی عربایه ولسروی هاتی آوا کرن آن اج دولت ترک وید بیجه دبی گرک از ترکیه خوی مزن آوا بکم يعني جبوري قرتنا البرشر هناك او يعني الهفهاتن هناك خالان ده دنابرا هسدي ويعني امتكارن بيجن الهفهاتن دواري لشكري دي بطايبتي هبون يعني نكاريبون ببن سياسي دنابرا هسدي وشامي ده يعني في داوي هات راق هاتن قو بيتري خود ديس جارك دن گهشتن وي اكتيف كرنا هن هيزن وان برب عين عيسايفه برب هرمين دن في هاتن الشاندن قالوا او الهفاتن شاواي وهنا الوسطى الشامي شاواد ناخين بجاري سريد تخازم بالي بكم سر مجاره كي تدي از نفر من داري قصدم ومجاري عسكري شخو يعني ناق هدار نوسا ومنكارن سرباخ من لي ام دكارنوك بارتي نري ناخذ سروا مجاره بيجن يعني تشاوا ام وك بارتي نري ما اف دولت يعني حكومه الشامي برپرسيار بر سروريا سوري تواهيده وبتايبت سينورن في ولاتي ام جدس بيكت ويد بيجن نه نجبو وان پرزگريكان نرينا ما اف برنامج پارتی آمد جهین دست پیکا دام زراندنا و دی حتانها ام وید بیژن گرک گلن سوری کاربن خوب خبره و ببن دهندر ده ام لهرمن خو خبره و ببن لی د سینورن ولاد برانبری ایریشن در و حکومت آناوندی کی به گرک او بپاریزه یعنی انا افبرنگی کی خوزایی هگر خسری به هگر قصده به هگر کی به وقتی شامر او دکه نجبرگو انا ایریشک هي افتش دکوروجوی بلکه اف ایریشان اف گف دهلن هنا گاف زوبین آویتن لید اساسی خود راستیا خود گرک جدس پیک د اساس افتش بهاتانا کرن چاوا یعنی ته ای شام کی شامی حکم دکه ارکاتی تینور ولاد بپاریزن نه ارکامن از زهرم بری وبم يعني كرد وعرب وسوريان ام خب ايشي خبري ودبن ل وقت ايريشك زربي گرك شام رولا خبليزم انا شام دما روشي گفاچه بو چت بيجه
یا دو ماهون لوی دنه هون نهیل نزبم سینوری خو پارێزم مادام ارکامن ڕێ بدنە سینوری خو پارێزم ji bo vê îrada siyasî jî li vir û rêveberiya xwe ser û hêzên eskerî jî vî tiştî rast dibînin nû temam madam gefin hene wê çaxê heger di alî esmanî de be di alî mûşekan de be di alî radaran de be bi rengekî ji rengan bila evê got nûnertiya Şamê dikin bila bên vî sînorî parêzin em jî ji xwe bi rengekî xwezayî em ê parastina xwe li benda wê nehêlin serê sedî sed ji ber çi yanî serê sedî sed ew nikare vir biparêze ew kare ji wî sedî heta astekê rolek xwe hebe lê rola din a herî sereke gelên vê herêmê ne tişta baş û erênî çi ye gelên vê herêmê imtîhaneke baş derbas kirin divan salên derbas wî digo bine bala xwe bidê divan sala de tu carî pirsgirêk navbera Kurda û Ereba derneket navbera Kurda û Suryana derneket navbera Ereba û Suryana derneket yanî gelên vê herêmê bi hev tev vê projê bûn xwedî jî lê derdikevin ana jî gefên Türka hene Ereb jî dibêjin Suryan jî û êdin jî dibêjin dibe ev gef ne ji bo Kurda tenê ye ne ji bo partiyekê û beşekî bi tenê ye ne tenê ji bo beşekî vê rêveberiyê ye Türk dixwazin erdê me dagir bikin yanî Türk dixwazin berê Osmaniya çawa li vir zulm li Ereba û li milletê herêmê dikir dîsa dixwazin wê dîrokê vegerînin ve ji bo vê ev gelana jî dibêjin û herkes bi biryardar e dibêjî îdî vê carê Türk bên me carê berê tecrübe girt vê carê em ê tev têkevin şer yanî em ê li benda wan xort û keçê xwe fedayî tenê nehêlin em ê bi wan re nava em ê di malê xwe dişar bikin em ê kolanên xwe dişar bikin em ê li gundê xwe şer bikin em ê hema alîya de bikin şerekî gel yanî gel tev têkev nav berxwedaniyê de milletê me îdî mesen carek du car dît got bi koçberiyê nabe tu ji mala xwe derkeve tê her kûî de yanî îdî dijmin rêyekî cuda ji te nahêle ji bilî got ber xwe bide û ev berxwedanî hinek bi rastî jî vê bêjim di tecrübeyên Efrînê û serêkaniyê wan de hinek tişt tecrübeyên çawa millet tev xwe biparêze berxwedaniyê bike duan aliya de hinek tişt tecrübe nehatû bûgirtin hebûn lê ji wan lêkolîn hat kirin civîn çêbûn guftûgû hatin kirin îdî heger hat û carek din pêk hat em ê çi bikin û li ser pir mijaran guftûgû hatin kirin biryar jî hatin sendin edwê baweriye de me vê carê heger dewleta Tirk bê û van gefê xwe bixwaze pêk bîn ew ê poşman bibe ew ê li beramberî xwe milletekî nava berxwedaniyê dibîne li beramberî xwe planên cuda bîne li beramberî xwe şervanên cuda jî bîne yanî bi hêz û planek cuda mebestan pê yanî ez bigeşbînim bi vî rengî ev planê got hatine danîn hêvî didin got ne tenê berxwedaniyê bikin heta bibe derfetek got îdî herêmên got berê hatine rizgarkirin hatine dagirkirin werin rizgarkirin ne mimkûn e em van hereman ji dewleta Tirk re bihêlin dewleta Tirk di ciyekî bimîne guhertina demografîk dike û paşê bi welat bi Tirkiye girê dide dige perçakî Tirkiye îdî wê ev nasnamê van herema teva were guhertin ji bo vê giring e em him berxwedaniyê bikin û him jî xebata xwe pêş bixin got em wek milletên herêmê tev em bi israr ji bo rizgarkirina van herêmên dagirkirî em tekoşîna xwe pêş bixin te daxuyanîk te berî çend roja hebûn te got heger hat êrişek pêk hat Sûrî ve nagere werê zane pir aliyê ve hene aliyê herî wisa berçav ê got herkes jez bawerim dibîne çi ye dewleta Tirk wextê hat vir dagir kir nema ji vir derdikeve berê Sûrî coğrafyayê diyar bû sînorê diyar bûn serweriya wê diyar bû lê feqet bi vî rengî wisa nabe wê çi bibe wê dewleta Tirk van herema ji xwar bibe îdî erdê Sûrî tê guhertin ev alîk aliyê di duwa heta niha rêveberiya xwe ser têkiliyê xwe bi Şamê re li ser hinek esasan li benda bû kengê şert û merc û hinek tişt hene pêk bên gikarib itîfaqekê peymanekê bi Şamêr bikin ge em vê rêveberiyê misoger bikin lê dema got dagirkerî pêk tê ew dihêli got di hinek mijaran de rê ve bijpêşiya got rejîm zû tîfaq pêr pêk bê û ev wê bibe sedem wextê ki rejîmê re peymanek hat çêkirin ev rêveberî hat misogerkirin Cenêv wek berê namîne yanî peymana Cenêvê a got ana Xwan Muslimîn û Tirkî dixwazin ser Şamê bidin ferz kirin wê çaxê Şam wê rewşayê cuda be yanî wê bakur rojhilatê Sûrî wê bi rengekî xwezayî wê hebûna êl wir hebe heger bi çi rengî be ez nizanim yanî wê rewş ne wek berê be ji ber çi ji ber dagirkerî wextê pêk tê
روشا اتفاقا تواجي توازنات جوهان تين جوارتن وكي دنجي قلن دني هرم دني سوري قلن دن جارنا رخني وانج بو خسريه بوج بو هرم باكور سوريا وسا حساسيت جينا تشدبون لدما داغر كري تشبه و حمه هرم سوري خديل في او درك في هرم دركفن يعني اب سدم هيزن ديمقراطيك دهندري سوريا ده ولات باريزن سوري بشن جدا حتى ايغو حتى دو بوی خسریر نت کت ناوا لحاف کرنه که و همان یکسر بویرت که ناو لحاف کرنه که جبر گود بینن دولت اکا جیران هید خواز عرض ما داگر بکه او داگر کرید بس هدم یک کرنا گلن سوری. هون هلوستا روسيا يتشاود درخين تايبتي الوان هريمن جو نها دقفي دي يعني روسيا اكتيفه يعني. بنا روسيا پشتی تایبت مجارا اوکرانیا روش هات گوهرتن. بری اوکرانیا جارنا و امریکا لسرنک تشتال هفدکر. يعني اگر مرسلي عزماني بانا مرسلين معابرة بانا مرسلين جدا جدا بانا دنك تشتاد جارنا نه مباشر باجي الهف ذكرن لي پشتي مجارة اوكرانيا روشات گوارتن پشتي مجارة اوكرانيا ايدي ناتو خوشنف دعوات که ناتو خود که هیزک لبرانبری روسيا جي كتي روشك آلوز ده بالا خوب ده جوینا داویا ناتو چه بو چند دولت نه اندام ناتو يشتبلي بون يعني چون بريار اوان اري کرن اف ده چد دیار کرن ناتو خوشنف ده جوی روشا گوتن مجی مری يعني مجی مری تاني دلی ولید ده بري ولو دنر خاندن بري 3 سالا لی انا ناتو خوشنف ده آواکر اف بو سدام روسيا البرانبري وی هزك يعني روشا بري جداتر در كو ورتي و جبوه روسيا كتي روشا که پر ترسناك دو دولت اترك تایبت پشتی گو بناتوره جبو سوید و فنلندا تبلی ببن و نزیکاتین و دیار بو جو روسارگ دولت ترک هر چقیش دوستانیای بکه دیسا مجبور وگر اصلی خواه اندام ناتویی و اف دهیلی گو دولت ترجی ایدی حساب جدا بکه یعنی وک بری وک بیواجوی عفرینی و دمیدن و نما کاره به وسا روسیا جیر ری بده آدن روسيا فيجي حساب ذكي دولت اترك هاتو بلاني خوكير مثلا بحثات الرفعت من بجيتك تبقوا ام جداجي تخمين ذكي نم دين نتني وسا بلاني اردوغان نتني اون ليه انا لغوري فرميات او دبيجن قتني هما تني من بجو الرفعت بيجي ويشاتي واطي حلبت كبت شمبري حلب كبت شمبري حلب دشي يعني وروسيا فيا ناخوازه يا ناخوازه حلب هره اللي بيجي زعيف دكفه يعني او هزين واني قبر بادلب هاتنه ودخازن معناه بلان وانه بو ادلب رزقار بكن و پیش دبين ويجنا ما كاربك يعني انك روسيا وتركيا يتنن برامبري وي هريمي جبو جبل الزاويه وريا ام 5 يعني تديما هجرتش نهبن وشارتي ام بينا اغادارن ليلغور ام دبينن شرط ومرجع انا روسيا تيده نه او شرط و مرجن گوک بری بیل برانبری ترکارونه و پیمان ویرنگی چی بکن هری زده بر روشاوی آلوز یا اوکرانیا روسیا کار خو بدنگ بکه لی ترکیه هبونا ود نواناتو ده و بدنگیا امریکا و هزن کواليسيونه رد ده گوگ پر شرط خو حتی لسر روساجي بده فرض کرن كولانا كردين سوريا ملت النقام شلو دفرين دنجي يعني بكروجلاتي سوريا عربي خوش خريستياني خوش قالوا و سيناريو 2019 دوباره بي يعني في جاري ديفيجن يعني تايبتي در بدرن سريكاني دفرين الدنيا يعني ديفيجن بيجان بري خو بدون كو يعني شخص بو ويم ديفيجن جبو او سيناريو دوباره نبه تدبير انغوهات انغرتن جدانه يك جوان تدبيراش خو بنعردن يعني هذا هركز زانه وملتي ماجي يعني حر يك كيلك عمالي خو بن عرضات شيء دكن وتشتك شيء بو كارب وخو زارو كي خطيت بباريزن واف دب درفتك وانسان كارب دمالي خو جيبينن وجواري خو كوجبر نبن دمات التدبير اخو نغره بيغمان شرك شيء بت مجبور بازده تجور دركه لي دمات التدبير قرتبن تي كارب و ساعتا جو ايريش هي تدور دو خو باريز ومينا كيفال اوكرانيا عالم دبينن بيچاوين دو تكتيك شرجي هزن لشکری تایبت تجربه 2019 باش لیکولین کردن و لسروی باش خبتین و براسی جو چه حتانها پرورده تایبت جدیدن و تفق وزنه عسکرم لی ام دبینن يعني الگوری دبیجن الگوری گوکتی گوتن ایدی تجربه گرتن
تجربه چاوه و یادن فاکتورین هرمی جی و فاکتورین جدا جی نوکوی چاغینه و هم ام بتف بوی باوریا گو ام دیم سرکوین جبرگو ایدی تشتکی دینی گو کوجی گوت گاوک دینی تو پاش باویج درفت نامی تنبونه یعنی یا هبون یان تنبونه جبوی ام باصرارنگ ام سرکوین دویم سرکوین و دویم ملت ام تفجی دناوا وی برخدانی جی خو بگره کس نبیجه دوی هنک شر بکن هنک لوان تماشا بکن هر یک لگوری خو ایگو دالی تندرستی ده ایگو دالی آبوری ده ایگو دالی هشیاری ده ایگو دالی چونو هاتنه ده ایگو دالی لشکری ده یعنی ام ملت تف وک می شاهنگف بخبتن جبوگو ام دوی شری ده بسرکوین و میناکن وی دیروکه ده پرن یعنی مجار نه مجارا تنه دجمنه گو ایریج دکه هزای مزن یان پر یان طیاره یاتنه تچ قویسی به اصرارت بسرکوه كشبين انت متفائل هگر ام وسا وک ام پلان دکن و وک ام تف به هفره خبر پرسیار ببینن و تف به هفره وی باری به هفره راکن از بخوا پرگش بینم گه ام هم برخدانی بکن هم جی و بی بدرفته گو گه او دولتا ترک ایدی راستیا خو ببینه بلا وسا حرتم قفا نخو نبيج ازيبيم وازيبيم بي في جاري بوشمان ببي يعني ايدي في جاري دولت اترك بوشمان ببي جو جاره كدن دوباره كر ووك مگوت و اف بدرفتك جبور رزگار کرنا هرمين داگر كري قال لك اسباش بو في دما تجبومه وقتانت سباس خوش لفي دري ام دقين داويا هي بيفيني حتى هي بيفيني كادن بمين دخير وخشيده